والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وآکسان چی دروجن گنی زمن آیتنا زرمگے پتمد مرانی سو پدا اس طریقہ چری بپوین لریم وَأُمْلِي لَهُمْ مِنَّ كَيْدِ مَتِينٍ امہلت ورکم ذلیل رام یقیناً نیول زمانی دیرک لک اولم يتفکروا ما بصاحب من جنہ ان هو الا نذیر مبین آیا دی سوچ نگئیم چنشت دی پر خیر خواہ بانے اسلیون تو نردے مگر یرورکم کے اخکارام اولم ينظروا في ملكوت السماوات والارض وما خلق الله من شيء وان عسى ان يكون قد اقترب اجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون آیدین نگوی بادشاہ آسمان نظم کتان آغتا چلا پیدا کری چار سریم اور دے خبر دا کہ دیشی چے یقیناً رانی زیرہ ددی نیتام نفاکما خبر دی پس دے قرآن نو ایمان روڑین من یضلل اللہ فلا ہادی لہ ویذرهم فی طغیانہم یعمہون آسو جلہ بیلاری کی نشتہ ہدایت تم کے غلران او پریگی دیلا پسر کشیدری کے سرگردانا یسألونک عن الساعة ایان مرساها قل انما علمها عند ربی لا یجلیها لوقتها الا هو تفوس کی دیستانا پوارد قیامت کی کلبی قائم دل قیامت طور دا یقیناً علم دا غیر خاص دماز رب سرام نخکار کی دی قیامت را پخبل وقت مقررام مگر یو اللہ سقلت فی السماوات والارض دون دے دے علم و حیبتناک دے پاسمانوں و بزمکو کے لا تاتیکم الا بغتام نبرازی تاستم مگر ناصابان یسالونکا کانکا حفیون عنہا دی تفوس کی دیستان قیامت گویا کی تو تلاش کو ان کے علم قیامت قل انما علمها عند اللہ ولكن اکثر الناس لا يعلمون تو یقیناً علم دائے خاص اللہ سر رہے ولیکن دیر دخل کو ناپوین لریم قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله تو از اختیار نہ لرم فضلان لرام دیس فیدے ہونا دا نقصان لیکن ہمیں اللہ غاری نائے قیم ولو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخير وما مسني سوء اکذو فیدے پپٹو خبروں خام خاما بڑیر حاصل کرے خیر خدا سعادت کی شنب رسدن مات تکلیف ان انا الا نذیر و بشیر لقوم یؤمنون نیم زو مگر یر ورکم کے او زیر ورکم کے قوم لرش ایمان لریم